bagosemeri kwa nebune weekend yao ni kwireta senjera yabotoera rwekirori ritko rya Jumamosi gitariki 15 mutinyo mutangani umwaka wa 2022 chinkaki chibono to kwarengo kwarena semesa ito ya mangana maye rinde ngomanyi nari ari twagusangiri kuri yakete goika boniga nyurana abakwanda gutubwati gwetera asensemeri yemitandao nsema ya Facebook tonyora Ndizi TV News boiga asensemeri ya Twitter nabo goto tweet @Ndizi TV News boigo nabo ogotuma ikerengeri kya gwetera sinamba eyere gorabu ndetanya tokonyora birengeri byao goteba asensemeri ya YouTube nabo tonyora Ndizi TV News ndetanya tugosanga amo nahe gosonya gotubwati emiroberi yaito igo ngo gobori narokwa munenje goikoma yo una botambe irietariane Brighton Makoli Asogo jakera nigo bono musubati oyomo ngina abana bane boigo bwebwataraneti agenderete kwetera amakongwa mange maega yo mugakoye kumutama na kuborwa endagera eyu asirituko ligoro atogete butuko boigoro gukira rero atogeta sensemo ya embassy ekero atogete ka wetinse kubwatikana nigo aeretu ne chinguru korengana nigo atarete kurwa senyagitalia ne ya Kisi emaiganira Kisi tijinga de Faro hospital anyare de kwego bobwenia kurinda kanyara gutara kurwororo goikasi chinsemo chembasi ekarare kwenda goikasi nsemi ya musocho endaji kwerigeria endagera anyarga kanyore endagera kurende nigagwete enseseme ya botuko asomuswatu yanyarga kwerera kuna nigagwetera amangana amakongu asogima bwaye asa marita nkoro kwagira omwenga enare ka enseseme ya rugoraria epigipi ya rukurumate ya muriko bora busaiga na chakore beshen ake gambare ba chinyaroka ba chindi cyaro tirimo kaiga nari na ruoro na baikaga abate nche na tambuke para o mana nabo toichaiga twanyoro muswati yora irensa iganga buno monto giregete tare konyara gukwana nchasa marieta nkoro ku Caroline Kerubonsongo enatuma abana guchieduka bachikuya mafuta bakwira na bagonde banyoriro monto ora irensa ari ogiregete genda ngomorora aye gusino mumanye na achire na murigereiri na rore tinko mumanya na tebiri abana genda murarete chahe tomwango gusina ni ache buya twerese na nkainka tamita kanda na iro ibono konye nje buye kandi mbakakera na arwarte nkara nyagitari tayo akabotika ibweka mbota abana barenga tuchinga mbota babere batari kisarara nande nimbate kisare abaiseke Karato gosuka bosi nigo bono abamenyi bensemo kurwase bunge yanyari bari chaje nigo bono batebiro na bago chikomwa okoboko chemis kinani erikuriye kerokyo bubunge SNSMU abantabu gusaba menya abo nigo bono banyarire bakomocha barayi bari bachore tu SNSMU korengana nigo batarare tamagendero SNSMU nigo bono balire eira yo chumosira chemis kinani erikuriye kerokyo bochumbe SNSMU eriyanyaraga koreta amagendero asebono bamotogiri kinani bunani ganyaraga kokora amagendero ensemeyo no enekero alenge ase OBC ya CDF ekero nyagusira omobunge Simeon Nyachae alenge OBC. Tumekuwa na nia moja na lengo moja ya kumuiginisha leo Honorable Kenani kuwa mgombeaji ambapo atakuwa mbunge wetu wa hii eneo. So Kenani amefanya mema. Na kile nilikuwa nataka kusema maoni haya tumekuwa naye tusimamie kama watu ambapo tuko na stand. Tusiwe tunayumba tukifikiria hapa na hivi. Kitu tunataka ni uongozi. Tumedanganywa kwa njia mingi, watu wanakuja wanasema hivi na vile wanaenda tuwaonani. Angalia mashule yetu vile inakaa. Angalia kanisa vile zinakaa. Angalia hospitali vile zinakaa. Para zimeosha kila mahali. Senior person ni kama Kenani ambapo ameishi na mheshimiwa Tereit Minyajae. Amesoma mambo mengi sana within Nyaribari na Kenya nzima. Wakati mheshimiwa Kenani, James Kenani alipokuwa kama PA wa Simon Nyachae, aliperform akawa ndio kiongozi na akaongoza Kenya mzima kama aliyehifadhi na kutumia pesa za CDF vilivyo. Kwa hivyo kama wakaazi wa Nyaribari chache tumemwangalia na kuona maono makuu kwa James
Kenani Ontiri kama mheshimiwa, na ndiye tumeonelea anafaa kabisa katika kiti hiki cha Nyaribari chache. Mzee ameenda kuchagua wasee, ameweka kando, anaanza kusema eti walimchagua, eti sasa yeye ndiye atakuwa MP wa Nyaribari chache. Sisi kama hayo mambo hatujaiasikia. Wakati tulikuwa huko Nyangoro, wakati mheshimiwa Simba Arati alikuwa hapo, hayo mambo ndio yaliongelewa hapo. Sasa yamewekwa media, wakaanza kusema eti sasa Otara ndiye mheshimiwa wa Nyaribari chache. Sisi kama Nyaribari chache hatujakaa tuseme nani tutaweka mbele akwe mchumbe wetu. Tutakaa kama Wanyaribari, tuitwe wote, tuchue kama Wanyaribari chache, lakini mtu mwenye tumeona amekuwa karibu na sisi ni mheshimiwa James Kena. Ekero ekiombe kia IBC kianyalage kurori bene buna abakenya bari konya batareri kibuna bakichikura bachikweri kia sentu ndende ya kabere morobiri ujocha kali tukoria Jumatatu nigo bono abamenyi bensema ya matutu kurwase bunge ya Burabu county ya Nyamira beso kina kubabura kuburi kiombe kikubeke miroro ya bene eri kwena kibuna bana siasa tibari kunganya chikura cyabaki kura kurwase nsemende go kiase yenda semana batebuna okunganyirwa kwa bakikura nigo kogo chikwa turubania amagendera sinsemo umugaka oyo mugusumanyikana tebona Nyakina Evans kurujinse meju ni ganyaka otabo usiko sabe kiombe kyo kinyara kigokanya oko nganyi ogwechukura kurwa sense meyemo gokyase yende uje konsigete ya twanepo gusinyuko cyoromo omuntu ito inawa constituency use president omuntu mwawire chikura by using okurusha abantu bayisiko egere mambi otu underrate asta ya tutakite kiagera kura ntu amubegerete gari zabantu baye bakamwaji kura kaira okubali kwana ningo IBC stop that Karoto ende kweri ngo chasoba jori bonne bo mwako yugani gabasaye banyari bakwenda gosemi gutatumikwa osigutabangera bana siasa bonsi ko batumika ekero bakweriria ebirogo aho nigo bono abasaba batebiguna painyore bunekero bana siasa banyari bagachorwa nigo baro bakwenda jobis cyabo bajigo korega syabo kurende banyara bakweba abasaye ko nerebuya abasaye banyara bagutumikwa kubugoria magena osiguturoni malembe karoto kwenda chasoba jori bonne bo mwako yuga abasaye nko batebiga moise korora matuka mange igege mugocha mwatumekwa mwarwanansa igoroga ari abantu bakwana ni barabanene mwanya kora abantu ababanene bagoitana chinkundi nuga iga mwacha mwagechi mwate wegentege ke mwagechi muitana chinkundi igo abasaye nko ba sorora esa matuka yare go chimotu no toka go kareke ngumbu kelikende kinde ke ngumbu kekende ayebera abu insego go sororo wanje go cheke ngumbu eke tokore gase sobwamo lakini magana matusi magana makasiri ko savi abasae motige egere tonya ari koligeri baba chikura chisane Boigo niga basubati banyale bagosemi gwesoke na kuriye birugo byoborai anekero bono batebuna mpanyara bakobo agosiko ganye birugo biri ebichore byoka nere byana banyala bagwesoke na kuriyi gose gotiemana nabasacha se birugo aho anene birugo kirugo kyobugabane kirugo kyoboseneta amo ne birugo binde batike kirugo kyobugumenere kyagera nakiyanyara kanere gose nakikororekana bagoswamo no kunene nigo basemi buna na barabu mbaisa ine kuriye birugo aho byoborai imeyensi ito ya Kenya. Wakati ambao tunafika karibu mwaka ambao ni wa kura kama hivi, tumeona sehemu mbalimbali zishaanza kuleta early warnings ama tuseme viashirio ambavyo si vya amani, masuala ya insecurity, masuala ya resource mobilization. Siasa sasa hivi hao wenyewe ambao watakuwa walioko juu tuseme hawajamuona kama huyu mwanamke pia anafaa kwenye meza na wao wakakaa wakapanga. Abasibati anene mono ebago chibanyore challenge okonyora kerobe sokiri kwanyore bago twe kwa manganara mange sana kwanyora na keroba ko gamba baramo igo bako gamba na basacha bande yatoka na batu ikirwa magana mange sana eyo ekogera bago chibabo abasuka maega igonko nko tebya basubati bali batagetukoliye ebirogo babeso courageous bali ebirogo because birogo mbichereti abasacha boka abakungu na barabu na bako gamba nende bagambe bya zaidi. To just be there to tick a box, just to fulfill the constitution. When they do that, when they include you just to fulfill that constitution, can you go there and do more? Don't just sit. Go there and make your presence felt. Go there and make your voice
murai wekia magia ODM Raila Odinga ni gobona gendere kwegerera engwana yae gose ekoko yae yanyaraka otabuna ni gauchukimo kibirengo byo bachenu anene iri maikanatu na papa ke kerora nyaraka kuiru burai bwensi ya Kenya ni gobona tebiru sama machiri bali bakwameri umurubiri uyo sebona tebiruna chibesa chiro njiro ngisaine na ndekara raswe obisi ni gauchukwenda kimuna ebirengo byo bachenu ngumukirugire asensito ya Kenya murai uyo ni gaya kwanta budi twirigoro ekero aigeta sensemo yete tabeta kurende aseboniga ni gagendete gutwara umusangano munene asensemo ya tika asabarai aho baikire asenseme yo nandi ngucheru kwana chinga kichae chigoika kurende ni wakwanita yudit kurigora karatete buna obachenu mutakirgo sirwa asensi yeto ya Kenya. Matibabu ni kazi mambo ya baba care. Baba care. Baba care. Baba care ni kwamba kila Mkenya akiwa mgonjwa hata kama hana pesa apate fursa ya kupata matibabu. Mimi najua pale pesa iko. Omo Raila ni gagendete gutwara umusangano munene asensemo ya tika asa tebete buna ni gagujikwenderia kanga yayo kurigerukyo president bo mwako yiga anekana tebirino bekire merobelio emenene ekarara nyarga kwirekerwo ni gaguchikonya ensito ya Kenya kwimukiriri no ni uchumbe igoro murai uyu wekiama gya ODM Raila Odinga ni ga ira campaign chae wekasensemo ya tika anene ekaro enseme yikunyuro buna umurai uyu no banyarite bagwetana chingwana na kijana wa Marwa ekero oyo lenge patirida ya Ford Kenya inga kiyo ekero banyarite bakuminana ekero ise Raila nyarite kagusira igo ni gagendete umusangano munene asabarai ao baikiranire asenseme yikero bachukwanira amangana arengete kiama gosobomo bwasimio ra moja karto guskabosio ni gobona abarai bobomo bwaoka banyarire bagoteabuna gusabanyarire bakubulia babwatani babo koba batoereru anene kro bagochikoraria oyo gochikorige gosochikwimuke bendera yobomo obuni go bakwaneta bulit kurigoro karo begeta sensema ya Nakuru na kobulia babwatani babona insa gosema tukutaraera yokuraria oyo gochikubuguri ebendere yegobomo obwasabateria babatanina wangoiga bachikuraria oyo mobo oyo gochikubulia bendere na ande bachikuraria no mokonyi ubwori ochikubulie bandere yo gati yabari bekanite asomusangano yo ngamo no murai wekiama kya Wiper Kalonzo Musyoka umurai wekiama ya Ford Kenya Moses Wetangula hamo no murai wekiama kya Kanu Gideon Moi ase umurai wekiama kya NC atekanite konende ni gatumete ababwatani wekiama kya NC tigaturigeri ngakibanya tubakwana amangana yo. The agenda of unveiling a presidential flag bearer and the running mate is an exclusive duty and preserve of OCA. And we want to encourage the media to be patient and wait, and we will give it to you when we are ready. It is true, we have what it takes. We started the journey and we went to Thika. We have a whole program in the next 20 days. We'll have more than 17 meetings, both Meet the People tour and fixed stadium or marketplaces meetings. I know Kenyans are excited about this group, as you are. So really, give us a few days, you will see us on the move. It's work in progress, and it's working. And very soon, we will be unveiling our presidential candidate. We already told you it's work in progress, and believe us. Received a report of the technical committee. And that report we are going to deal with in the next few days, next few weeks, perhaps not even weeks. But again, those things that you've mentioned were not presented to us in that manner. So please let's avoid speculation. Hayo manjumuri na kware ni koro SMS ito ya mangana maye kulende asebali banjete mangana yengoyo nyirobuna omupira gosengoyo ya African Cup of Nations ni gegendrede asensemeri ya Cameroon asedi tukoli goro timu ya Senegal ya sariti bunyansi chiburite yone timu ya Kenya ase timu ya Malawi banyarde bakoikore timu ya Zimbabwe chigoli bere ase na Morocco ekaminyokania ne timu ya Comoros ase Morocco yanje buete timu ya Comoros chigoli bere ase lige na liesagero sorry ayu narona kwarianire mwanchumurire kuru SMS ito ya mangana maye inyurana chikoraga chinza kianda chabono mugaso no chikumirana na captain 001 mugosoli na mbeyemo Steven Demo inanyaraga kukwira wikase ibiti
nabagosori ndakumanyi amange igo tosuka kenda kubwati mirobiri yaitonyurana nabogono gotubwati asensemeri ya Facebook Ndizi TV News ensemeri ya YouTube Ndizi TV News boigo nabogo to tweet @Ndizi TV News nande nabosanga garangarikyaho gwetera ase namba erigorabo igo kenda kubwatia Ndizi TV nero bwansu bomogusi egekogera egentekia nekia negentigiansu eyenero Ndizi TV obwansu bomogusi iretherane Brighton Makoli. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene negokurentera chibiche chinkia nabo